Shubor nakaslem jong unongsan hima. Emily Kasora uba Gavin M. Milim ulaong baka jingdawa bantau ya ka Southeast Khasi Hills District kalong kabadai knang baka jingtrai kam ka sorkar kan khamjan chikipaj ba bat ula banjur halor ka jingdan kam banyatali nadu ka Southeast Khasi Hills District Demand Forum hadu kikli nong sensyar haba unong sanhima ulayo banyakren bat uniu Emily Kasora haskatret hadin ba ulami na office tray kam jongu Menta kakat arterik unaitung arhajar arpui. Ulaong ba ukrshan ya gejingdawa kaba ka Southeast Khasi Hills District Demand Forum. Kalashim bat nakaliang kejongu kumu MLA kasora ula juya yakren bat kasorkar halor kani. Nakaliang unong sanyima ula persangru banyo yakren bat MLA kasyela uba balajet kupar senrem. Haskatret hanrei uniu Emily ulaong ba unsakren pat namar ba umpat kwa banong ya mentah. Uba Gavin ulaong ba amtang mau kumunong mikmat hanrei kadonru ka forum ka badawa bat angnut ban penkha ya ka Southeast Khasi Hills District kum ka district thamai da ka ba phia ya ka East Khasi Hills District ka bala he layar uput usam. Kendak abai dai bakani sa jingmu ban kha ni district thamai ka Southeast Khasi Hills District. Kami tek ya kan ngajing dawa kalong kisha ka balong genuine Bagi satu i baga benta ke baga kongsang, baga sarkar ke thai kini menu district, ke benta ke baga kemandu, kalong bandra ya ke administration, kam sajan nak ke benta kita jom ketua thai. Bat kumbalong hoi abai dei batani ke Southeast Khasi Hills district, abangi tei ya kerupam tenang, hangi hapo East Khasi Hills district, yo i baga district sebelah layar dekat no kanong gajiman toy dekat no kanang penting ya ke workload kan kampen tuna ya ke workload ya si jong isi apa gajin pek ke jong ani apa East Khasi Hills District pada ngina ka sakaway ka South East Khasi Hills District naga benta kate kathan sharon hoy habai dei bagani Nio i banakaliang jok sarkar api ngisni di por bladap banakaliang jok sarkar kalau airai shwa batang ya kemairang civil subdivision upgrade no shaka district rei nakaliang ke jongi ngimdu jengkermen ke sarkar le sin kan se sheme garai ha ke por ke badai rei lingba ke jingi trena le si ke sarkar kan se shem ya garai ha ke por kabadai Malaysia ni sotu pagabai dei bagni district kamne ka kam ka basuk le se ka bandrai tang hapo kendiat po amar ni sotu ka no ka ta i ka plating ka jo sarkar Henry baro iskata ni sotu banakaliang jo sarkar banakaliang jo gipai ka ka bai ka po ka bai pat kilai kren ka bai dei but kini ki altadi ki district kata ka bankia na ka West Khasi Hills sakanika ban upgrade ka Mairang civil subdivision para ju upor ban thau thamai sa gini South East Khasi Hills District par komju ngiyo i kumbalong menta banakaliang wabon ba kinong mikmat lagalong nakaliang joki MLA MDC lagalong nakaliang join action committee joki rambach nang go pero pet tirami syakman ban kerpat naga sorka bagi angnur pelat ya kata district bagi angnur pelat kita ke subdivision berkunta terter penakalian jauh sorka kamdei ke basuk baju sim ya kan hono rai bekerki hari engage camp lingba ke komiti bala set up apo ke jinglong chairmanship jong chief secretary jong sorka Meghalaya ban pek kni ban pek sani ha abai dei ba ke jing form di district batmai lesi kat sejahi ka por badai ada ka baidai ber ka district kamtam di sotu ka de ka jing trelang hi jong baro naru nakaliang jok sarkar ringkat hape trelang ber baro ki stakeholders lani kinong edan benta khnang pemigo ya ka jingang lut ka ba upai ba la anglut lasna hare asurun kenturu habaidai ber ketika South East Khasi Hills District
Yoi bana kaliang jong demand forum ru. Kalau dol nak jong ke demand forum, ke South East Castle District demand forum. Kebelah mi syakmat nadu ini senam di beladar. Pasal so serta beladar kam man upgrade ya ka sora civil subdivision. Oi asal kentu jor hagni ke for pemerintah. Belarangi kwa sisa ban poi sekathong. Ka benta ka bakongsak. Kalong ba Nidon kam shwa ya ka jinya teli hapadeng ki kli nong senchal shno ki bahap hapo kanega area jong ka proposed district man nidon kam kumalong habaide bat kanega proposed district don kam palat ira jinya teli jong baro ki kli nong senchal shno nang ba kakami kanang ya chakmat nang baginyo ya kata ka jano ka ba upai ba ulang lasna Habakali halor ke jingsha kentho hakikat to keningut kiba ong bau MLA ke Shela bat MLA ke Sora Kim Kren halor ke Jingdawa district ba Gavin ulaong ngau ai ya ke jingkentho namar kadai ke jingsngau Shimet Jongki hanrai kumunong mi kmat ukam penle jingmut bat kam angnut bagi pajba kinyoi yakikam bania kaktien Ulaong bakum MLA ke Sora kwa ban penilot hakilat patai kubor bat kikot kubor yakikam kiba utrei kumta uba Gavin ula banjur biang bakalong kabadon kam ya ka forum bandon ke jinga teli bat ke jinga teli jong kli nong sensyar snong bat bandon ke jinga mir jengmut hapo ke Sora civil subdivision Baide marka jingkan tho nakaliang jong hikap tu aningot ki kli nong sensyar nang ki na Sora nakaliang ke jonga ngamso don jingpia ngamdon kanono jingso namalesi ka de ka personal opinion ke jongki dadi ka jingso simat ke jongki re nakaliang ke jonga miso tu ba kamtam habaide ba kam ke jongi kom kinong ikmat nakawing ka pol sa kuwipan ki proposal ki bokher ki jinga jingmut ki bokher bang ju ai sa sabta hanga simat aju persat bakamlong abade bakabadan ni pentin ro sekilar patai kubon karena nges kam babon na pergi pajba ki kam angnut ya kakam ban ya kakri kata hi bentar bu komsan asya bakakam dan ya chatma nanta taktir nadi kam yo ya kata ke jubab ke betikan ya seban ngaliang ke jongki le se pendek le ke ground service sa kani area ke bahap po proposed district nama hapo kani ke Sora civil subdivision dia menekan mau kiran altali di blok kata ka Shela bolgan blok bat ka like kro kal asnong blok ke ibang ko ban ong kolomba henne ngakren ba ka demand forum ka South East Castle District demand forum ka bakila form hagni kisnem ki blakan nadu usnem araja khapra atau por potangdan ilit Dr. Drongkopal Roy la form yakni ka South East Castle District demand forum dengan sorin kentu jori yaki dikhot jongane ka demand forum bakadon kam pala ya ka jinga teli jong kini tikle no senchal sno ki bahap hapo kanika area jong ka proposed district kanang ba kanika kam kalong ka basiso lesi nakaliang ka jonga ngamla pan ai kono kono arai kan por pemerintah nama kumang kren ini kalau don ko ikap committee nakabenta ka district formation kabla notify nakaliang jo sorta ha unius nem blader kabla kli da chief secretary jong state ke jong ya kabaide berkata ka jing pen hab le si ka no area mokla kli ki le si kabaide ber kapunasla lani ka kinu area badan kaman pen hab ka shom ha jing start jong ka committee bakan ajing mot chaka sorta andai ka rai ka bakhadu kalong manakaliang jo sorta concession ya ka rai ban long nakabenta ka jimbiak ni jong ki pai la so ka thagi ka boy em kumanga omenta kalau nakaliang ka jongi oi ina don ka benta la so nakaliang jongi la ya ka jong ka benta so ka sorta ngaro na ya ka jong benta so ka sorta andai ka jing tung pat kalau so ban how ya ka district na ka South East kata ni benta kan le si don ka jong benta so sorta ngaro na so la andai na jong mungkin kalau kami
Kabai dei ba kani jing tawa ka chongki si ladon ka di peso le si na demand forum halor ka ta ka benta ba pya pun so chang te komongla ong menne ka shong ha ka jing stan jom kikli no sen chal shno pensim jagarai ka berangka namar ka jing wana district le si nginwanra ha ka ni ka por ka pementa le si na shu anu ksa henry ka bandon ka jing ta tangam ta ka ni ka por ka pementa henry na menta ka pateng ka banwan do kumju le si habai dei ba ka ni ka benta le si komongla ong henne dan kampalat ia ka jing mel jingbot dan kampalat ia jing slok para di nong sensasno berkemau om menne kemudian kam kalau kancing yang terlihat para maki pun di nong sensasno jom ini dia sudah apa ini proposed